Dilolostro YouTube channel la hi le xigodini tshikelela kunupu leyi nga tsariwa leswaku subscribe na xitlokwana u fike kona exigodini xa mampela hi bombisa ririmi rero. Laha ka nkandziyiso lowuwani hi mi khomele xiphemu xintsongo xa risimu ra papa Rhulani ntukulu wa N'wachapu a karhi a fambisana na Xamakhombo. Hi ta va hi swi vonile tolo leke ri stylist u fika a posta ka xiyenge xa mabulu xa Facebook laha a nga fika a vekela xithombe xa yena na papa Rhulani na Xamakhombo ivi a tsala leswaku ri leyi poison hi yin'wana ivi a vekela na tingwenya tinharhu leswi vulaka leswaku ri tingwenya tinharhu ti hlangene. Se ku na xiphemu lexi se xi nga hangalaka ka swiyenge swa mabulu xa risimu ra papa Rhulani a karhi a fambisana na Xamakhombo leri risimu ra kona ri nga thyiwa leswaku ri mikwembu ya vandawu. Hi lowu nkandziyiso wa kona.